International Charge Gilerim Puni Gotsup the Chika, Kinzal Hadengada, Parawansil Bekang Lelebatilla Demanga Chinigi, Kuzambo Sishuge, Tambara Duntagi Netsuzoden. Mimang Shaptogi, Yiksa Mashu Chigi Shaptotsu, Yondel Naleb Jindoyuru, Laluchigi no Nosa Misetsulu, Pento Mitsuda Tarinabaya, Chetangi Denle, Sovi Shipche Bemitsu, Shapto Top Tutsu Ditselasha Godoyo. Galyongkeden Ridnaite Wagi, Gakabna Chuna Demi, Dunkar Bubki Risapni, Museum Beno. Tarinaba, Mitsugi Shaptotsu, Jamto Tobe, Jutsubi Tablo, Mimangi Shapto Jimmy, Yiksa Mashu Chigi Shaptotsu, Turig Lalen Tabdi, Yondel Naleb Jindoyep E. Iru Yondel Gishapto, Laluchigi, Misetsulu, no Nosa Pento Matsubadu. Tia perna Naxel the Linga Shapto Lekungi, Naxel gi Choktamda, Yogmi Yugui Leni, Yondel Shapto Digi, Shapto Lemitsulu, Tab Madeu Sodoyep Eme. The Zotin Lede na Labemi, Laluchigi Lamena, Shapto Detsu, Yondel Nale, Lembikap, Detse Go Matse, Tabia Midewe Sishichi. Naxelda Linga Shapto Lekungi, Yondel Shapto, Online Forestry Services Seminale, Shinchegi Choktamda, Nya Zung Chobi Choktam, Dele, Shi Membi Naxelgi Tenke, Chirtsonda Nandengi Choktam, Dezumbe Shipselgi Denle, Nyogme Tsupchim Eme. The Mitsugi Naxelgi Choktamda Nyogmetsu, Josuchida Jamtoto Betop Tsuni Denlu, Lekungi Yondel Gilamludi, Nahichida Dimbina, Gotsu Yopi. Iru Jirtang Miseda, Digi Nandunile, Sotin Ledina, Labe Mitsuda Tibachin, Yondel Gilamlu Lalin Tabdi, Tirutamnidi, Guna Sisichi Imesishichi, Dia Lekungi Choktam Detsu, Tirutab Tajim Lege, Mijindo Yopeme. And now this cell done this suicide missile with a lock, Tarin Salafabi. The Peru Kongi allocate Bejimi, Koiri Beru, Pachiberu, road right of way in Alhoveru. Construction material to estate build the loading at payment below OTP number due with Bigowe bank delay. There are OTP to the lab transaction there and the everything Gianni build the same time consuming well like 30-40 tips much anniversary pay Bigovachin. So it takes around 2 to 3 hours and you will pay the meeting. Royalty ngachi forest ops na job verity di neve thopala te darinaba de online system zoshim na le fatiru anive le mituvela te inji minji online na rabe ko se te online na beodalu enadism na ben ro tapchigo da tipchu thamgi bejin tipchu thamgi tapchigo taptu bebala the forest ki di ta soso bera dularo tip reregi rerevera togobe ta 102 stitch beagane dalam ta rechigam net matu rechigam embo matu ani beodalu nimjine alahata mesu atsi forestry nani disugi ani online forestry services tina atsi churchi bebe ani bulk pay tonigi lamlukchi ani system na chuachindi namsami lejum moni menga chi contractor disle fenni mese shuni ani bishugu media ani datugi system na di rere bebeda michi di nimchina ganda chida ni di chidi ani permit to vera linyo me se shuni la Iru Naxelda Linga Shapto Lekungi Gemina, Neden Digi Gole Kombesa, Nyokshe Gemi, Pedochia Matense Eme. Janda Netsulgi Denlo, Kinzang Hadin Nyanjupu E. Tsonla Chunwa Bemida, Tsonla Gotsumi Tsulu, Mangilgi Japjur Beni Denlo, Geljung Genlen, Shongil Tsonle Detsengi, Chilo Niktong Job Gele, Alternative Investment Markets Se, Matsatsuni Da Tseni Tablamchi, Gotsu Yep E. Iru Tablam Digi Kole, Lede Tsugi, Hamagoni Digi, Tablam Di Judi, Mangil Japjur Tomi, Lede Pidochia Mep Eme. Matsa Topni Denlo, Tsa Gendi Yumitsuya, Matsa Tsumitsui Honle, Tande Mep Eme. Gakabna Angel Investor da Venture Capital Farms se Tsongla Bemitsulu, Japjurgi Tapshi Tsumebi Dutseka, Tsongla Chungwa Bemeda, Tsongla Gutsumitsulu, Mangil Japjur Beni Dunlu, Kejung Genlin Shogil Tsongle Detsingi, Alternative Investment Market se Metablam di Gutsunu. Tablam di Jude, Tsongla Gutsumitsugi, Yobab Yobe Matsa Tsumitsu da Dewa Tapsup Eme. AIM gi kol hamago se shunela crowdfunding gi
kole di asre hagoi si shune devda namse me idea chi di mi si shune la ni chara la Tablam digi kole leshum be ha magu leten chongla be misuya machagi denlo chapchur chine ya dokpa chadi denu. I think we have to go through the ngachi gi tawajin ngachi gi nakap chu gadebe yegata konglu gobi kheche gachi zumra ina shegobe zernodo te kheche chu gadebe yegara masheble tablam digi korle hamago ngachi gi tablam di lalin thapchuga michuya mishe. I'm not sure whether we will be able to take it or not. Kejung genlin shokngil chongle de chingi ke chapchojin gopenda chiuda chongla gochumi dakpa chigi tablam dile macha chu yuru macha chumi chugi dangde ke matupsi shechi. The reason why we came up with the alternative investment market is because ngachigi tablam debetun gumede lede gachin yure mimang lede chi benigi tenlu ketse su gobeyu da damba soda kepsa so su sewi dubje chi gobe da demini digi lede mashuchira semshu nyamdi has in fact discouraged a lot of companies to come forward to go public. Ke chapchojin gopen gilab mina tablam degi lede chulu gopsha chongjur thabde mangil mansu beduni gokap jindo se eme. Chanda nechugi donlo sonam yudin gin injude namgi demgi dolin beui. Gyakabgi sansam zyugo chu lo ni lapchigiri godam jabishima nahi chida gubina lo gop chidi yepi inru tashe lekhung gikyemina tashep chugiden le chanda da dembi thakorda chapsa chu memidi chage chewine den chibera yuse shichi digibe tashep chulu chanda da dembi chapsa da shemi thunken chu yeb zoni giden le lekhung digi tichi logo chukham chile motab gi lerim chibe chapsa chuchi di shiten thunken zinjong thabni di gergi lede chilu treno tari lede digi thimpu phaju dingi kanglam da di chapsa ni zinjong thabdo yeb eme ani di thimpu phaju dingi kanglam da di yebi chapsa imda chapsa dia pro touch semi gergi lede chi gi zinjong thab eme te ledi digi tuchichi da tambina chapsa zinchongi genku mababi hema chapsa gi netang di ani zumchi denu taru ledi digi shemi chapsa chi ya zinchong thabdu yep eme donlen bomsho dira ngachigi chani dimela to ngachigi ani ladi inda dambagi dapchelu guchibala anal boda chani duso ngachi nimra nale chani tu babila namda tu ba beodalu domde tadsenja ngachigi keji jebe beodalu keji tukchule habde 함지 템메스니 다늘로 같이 셀뎁서로 두미용기 한기 찬이디 다 해멀랍셀레두 랑기 다지 베나셀 미치 텔레디 디기 강람다디 냠추기 라다 찬이 추 투이슈마 다십 라루치레 콘레 냠뇽다 삼처술레노 We spent 4 days in the mountains and 3 nights. nimle chedi la khalifa she jowishuma tizumgi chapsa thomda di sem gawe ngagi labni sarumi sugi khauda shugusu zumgi ragrok su chapsa na komana selabni. This is not meant to live in the mountains. It's very good. I did not expect to find in our country and also where we live. ngagi nalu dizumchi won zeno samramata ngachi gyakam na dizum meble nalu chuda lalep chu gara yeble. Yes, water, soap, everything. Actually, very, very good. I'm surprised. Yes, almost. Impressed. Toru lede digi duchichida nibale sumbai pana chani keji tukchul hapchida kangnam da di jomi jibjal hapchi toki beno. Te taship chugi ten le yunten konfel gi thui di $, nija gulu yersing bemi datin konchachap gi ten le shitin tunkin su nese da dembe chingup dia khacheu bethen didu. Tashil lekungi yonchap dochin gi lamina tatu sense taship chugi chani lejumbe zinchong mathami da chapsa chu sandra da dembe mebe kole nyokshiki di yesi shichi. Tak formally complain said it ngashigi ma asiri rerini di huchila. 대보다 ngashigi shen da duchidi ngashi bema subani gi neyam gi be shen ngashigi 2019 hema bawachin neyam momi hemal bawachin lotar shindu be ngashigi exit service benuila haninalu ngashigi diwale sheyu hani diwagi lenna tawdalu te tammodu kachudu suda chidi ani chanida chapsagi tammodu hani themela bombera te to daw duya majo ate to ngash sarbe mabe tani ngashigi lochi lamchi so after 12 months after another 6 months te ngashi exit service bengula
doroko gi kyumina dizum gi tap madu temidia michu gi namebe dimidi gi imbeshichi ngashir garagi chapsadi ngashiragi chapsa besashile lalen tap sashile haniji chap ngashiragi di lejimbe dazimbe ngashiragi tsanda da dembe besobajin tingashigi di 진중베미 소소베 주고 민도발라 찹사기 감로스베 자미 짠다다 뎀베 ngashigi 베마스미디 싸워랑 ngashigi gem두스 마팔레 메스 노멜라 루 gem두스 피칼로미 gem두스기디 공기 카톨리디 레짐바라 비용다 싸워랑 ngashira 두비미시두스기 디나 랄렌탑돌로 튜디 ngashira 두비미시두스기 튜쇼 임메스 노멜라 Data shille khungda tibda gadimchibe motabgi lerimdi lejumbe jowaching gyakap nankhi gi chapsa chukara protouch zumgi gergi lede chulu chityong se ime janani chigiten lu changa dawagi ne chidi tring zam ki tulimbewi gyakap na wangpo kenchen gi lobtu chugi denle delchuk sheyen lu chenshuke dera yuru datoya piche dembe sheyen thobni di lakhachi bera yep ime The Mixel Shin Lerimgi Lobtu Tsulu Konrai Gyoko Datembi Shin Janigi Gokap Tsup Jindo Yep In. Inru Pinsuli Luyebi Senam Gang Lobda Chungwena Wangpo Kenchin Tsugiden Lu Tunken Tsu Tsechi Lege Meble Lebeda Lobtu Nichara Lu Tab Madeu Tendo Yep Eme. Sonamgang lobda chungwagi wangpo kenchin bemi lobtu tsulu shein jini guzu di daul hapchi yasunu. Te duchile guzu mixel shein larimdi pinsulin dingrim lobda barmale sonamgang lobda napo yep eme. Bagumi jumsin diya ngachi netang anebeta dalu sonamgang gi lobda di dam chapsangsu gyara nana yebbe ngachi gi pyochin di achichi pha danebe nodi gi be yemitsu alusu lobda punjiling lobda chungana jodire biru te mixil ge alusidi kongi kepin lo tadigibe pamsul tindi bedigibe ko phata bai juni lobdai gopin sugi lerim debe pogomi gi nedin chi menkale thanye sabeni digi imbeshi chi inru dari lobdana thinkin su lambe mible la khatang do yepeme ko gobdi ko lopanga yila dewada ni legi di mi tenga chi thapsi tendigibe yanjin di da bunale chi tandigibe benigi chaji ya chamdo junila di nandinile chila ani champi memel lokhan champi meme ta alu mixer ke alu byawngale damjul chapsang ge tamade du ibabe de lokhana deni ge da detile go de tamade dula de chapsana beru go chungku be yani bilche gane mashum chibe yanje ram che mi railing che mi be phagnya ma school de shabd na ta bel the still facilities the zero zum chirai nyama school construction gi time na logaram bachelor mainstream school gi denle develop school benni thana simple ram gachlam side na le pha labjun railing this still na I mean improve begov the lash do the facilities ki theka heb da di tala nge alu di imbachin de mogi wakya mor besu tele mo the down syndrome bendigi delay in speech bala like the cp bemi de sulu di anizum ram walk benigi ko jusai so then facilities ti gopti lasha dula amapa shuli da kadebi wongo mashi gopti lasha ro gopdula toru wangpo kenchin chulu loptin bemi mitop malang bi kangya yep eme tari wangpo kenchin bemi loptu kechinga de chi yemi chulu loptin bemi mixel shin gi lebe nga le ge me eme lobda dena thinkin su gop kha chube yeble thomde sheri gopin ngo chapge lamena khacha khanim thomde sheri lachin gi lobor gi jenjum chi chojimle ge khowe thinkin su dari gi chilo nara chapni be tha chi chi se eme tigu shume lo ngai chaji da tin mixel shin gi tin chimchi ya chapni gi larim du chanda ne chi gi den lo pencilin le kilodem gi nyu di namge dem gi dulin beu I Soil Hankagi Duchi Logo Tsukamlo Australia Lujone Dandeke Mitsulu Sowi Shipcheki Shaptodi Mongar da Gelepugi Luncho Menka Tsunalea Jini Gotsu Yepi Inru Darinabaya Chetamgi Denle Sowi Shipche Bemitsu Shapto Top Tsutsu Ditselasha Godo Yebda Dia Kon Laluchi Drunso da Che Tsutsu Dausum da Delel Hagdi Godo Yebeshichi Hema bewa chin chapto di timpu gelyong tsoten menka cham chile chindeno. Nim atarap chirukam geyong tsoten menka na mitsu sowi shipchi gi chapto leni denle ge nadi döpeme.
Kong Manshura Japtogi Dunlo Gadebe Tokyo Tsugase Dokpa Chado Yobda D member chin Duyun Chutse Nigirin Gudu Midi Trola Joni Ime. Toki gi Dutse Deya Chutsep Chedanga Le Gutsu Cheda Dunlo Tam Ime. The MC Tomni Dunle Namsame Kangam Sijinvilla. The Kasochin the MC Top Suibana 3 months Chigi Chapaljam approval Jong Sembela. Dari aningachi medical appointment dilu imba dibyoda da medical appointment darigi daudi mapa April tam chi bedo dibyoda da ngachi daw sumgi jable cham chi appointment thopchi se judola dia de mid of July na imbe se da dibyo ni digi da ma college ki junior late junior me bala de da daw sumgi khapari ni digi da ngagi ma gelfuna ya de joba beso chi joba beni se de gelfuna ya de ma mingkang na lolap ta re de July ki cham chi appointment do si judola de dimma se te ngachi mongar na sachi de call na tai se na khoba dakchung no call chap da te khonsi May 11 since cham chi do si judola kachpi imos la chin da pa doctor dungso di te chuti ni di te khonsi appointment dilemi sup si imbe la tanga zum chi be wachin tanga gi tani medical checkup gi denlu tanga ram sui medical checkup gi denlu ta pha igu chu di gi be ta halam daw ko chachi asla te doto gi banaya tani talensi chikani mindu se shuni la ta soil hengagi ta machi ta malema chigal ma pese to jumi chulu te achi program te achi josu chibe te zena machin tab de to chi te zona machin te kachi de kari cheni me se shuni la Lochi khale sowe go pinchugi lamena khongi genkhur cho di menkana nepchu tani de imle digi kyotham gi denle sowe shipchi gi shapto jini lo thopop message chi Digu Triche da Tribia Lambe Miple Top Madu Hinkera Tendo Yopime. Gayonzo Temenkana Lokpargi Triche Sumle Game Ime. So we go in the tip da Duntani Gibana, Mitop Chokchungi Zom Tsare Chopda, Gom Jumeda, Mixelginge Suidunlu Igu Tsumi, Trib Kechil Habretum Message. Dibule Yonara Dumi Sowe Labe Mitsugi Shabtotsu Tokcha Mebabjini Dunlu Duntange Sui Kabluya Labe Goptendu Yopime. Janda Nitsugi Dunlu Ugendo Jigi Ninjude Namgudumgi Dulin Beui. Dub Mashu Chigi Doma Zado Yoble Doma Zanidi Dubi Si Zumchilu Judi Yopi. Iru Mi Mashu Chigi Doma Zamigi Nebatsugi Kole Hamigodo Yopime. The dear Dunsutsugi Bewachin Digi Kai Cancer Topni Nyenka Yuse Inru Hasuchibe Dazumbachin Cancer Lujunile Gatsu Zeshichi. Gelyung Zoten Menkagi Dunsutsu the Tibachin Darinaba Nim Rinchera Kai Cancer Gi Neta Temi Neb Du the Gegibana on the Yobeme. 소위 케추수다 티바진 도마사 메디기 소수 맵테니다 카이 캔서야 톱세시지 main cause of oral submucous fibrosis in our country is chewing betel nut ngachi ge khamna khai thutenda david tam madudi chochi domada digi thank you samedi taru tamgu thumida sami intele cha thumi ayu dichu karagi neji top inru dichu panda bachin jacha gupchu de chi kachu but 90% is preventable if we quit these habits. Tetoro Kongillamina, Missulu, Kada Sui Shipjebewa, Daudugi Bana, Tsari Hungobelabru, Niemitu Besishichi. The Kongillamina Debole, Nijidi, Hasuchibe, Takchi Bemisubesime. If they come when there is no carries or the carries has just begun, then we can Kada Sogi Tabmadusu Temchi, Menkana Wombachin, Kani Tapshitu Tensu, Tip Chipdalu Wombachin, Tapshitu Labe Mitubni Imle, so Bedra Gogo. Has to be taken out and the person finally loses his or her tooth. The Iru, Mitakpachigi Kumina, Doma Samedigi, Cancer Tobonse Hagodiberu, Chimitsubes Shichi. Duge ham nangarsi lamdo zumchibe yasnovala, te an bendigi ternava mitsukara, Doma Some. Te ngachara bere debra sadira yu domadi te domadi mazawachin ngachi ani semkhalu gachi mebzum chi sonang chi amchi undigi te anbeni kara gi domadi sadira jume te soi Tokyo da tibajin hamai losumna kai cancer gi neta tumi shibjal hapji Tokyo beri yubime chanda nesul gi tunlu karma ondi nyujudi phobagi tulen bewi Kedogi shende bemi donka tendi omi meble gekab nankigi kedogi menchi tasel chapse te watsunalu dekom mebadu
Tedari Gakhamna Tassel Chapse Tunkin Yumi, Zonka Dun Yuru, Gakhamna Kedo Minchigi Kecho Nipti, Timpulu Unidigi, Neb Mashu Chigira Shapto di Lemba, Timpulu Ondo Yep Eme. Dika Kedo Meb Temi, Neb Masu Tendo Yeble, Digi, Timpulu Yebi, Tassel Chapse Tewadina, Netang di Henkera Chodabe Yep Eme. Ani di timbulu kedogi menchibesa tasi chapsegi tewatina ime. Te tewatina kedogi menchibimi kecho nipdigi nimrina kedogi nip ngapchote ichilu tasigi shapto chingop tindibidu. Taru tewatina nipgi chanka yasin jomelo tindi tasi chamnigi tisediya tiyun chusi jite ichibesa le tari chusi nite ichigu mapabeno. Te tari gekhabnan keda chi gekhabsonalu dumi kedogi nip tasi chamni jibjate ichi yubbeme. Tasi chame sugi tele ji kelo chuni lami kesa doji imda ko tinta atara timbu tasi chapsi tewa na tasi chaba omi me. Te kesa di samdo jongkhale kore apada chika timbulu kedogi minchu bewa ono. Pecha anibom lampe marban luspala ni yangten Budi lorin nga pena hebda niji di topdi lobda nale tundi gupti dia tetera menkanalu tasi chaba jogoble lopche chunju judu yishu lobda na jomatsu ngachigi khulu dizumi niji tobi rewara maki niji digi tanjuka khora pecha ya tamatsu yonya detke oma dialysis ke potaga pinira choncha Taru nepki apage lamena kogi budi kore mise chonina semshura mebe yasoise ime. Tida chiga tungso sugi kogi nedi hema chile dazimbajin menchi besasa onse shichi. In a nutshell, it is a very less sign symptoms. So most of the time Kedo neji gi nete de chira teni meble mitsugi dijin gi takche lerim tsuna deka tobu mate lorena kedo lejum yuga mega tani denlu chapsa dibda thagi takche begob dikhache dizumbe guram gi neda tashu yemitsugi kedo gi takche di machebara begob in intensive peoples and they should regularly follow up. Te du kedo shisoda chibda chilo nitong dinle tato sense nibja kakochi kedo soye beime. Taro shisogi misolu kedo shachigi kole hamakoni dige kedo shedi benilu tseume ime. Tida chika kedo shedi bemida nibnigi pana chagi desim machimida timluda dewe nidinsulu tindi kedo shedi benilu topo dedu. Inru du kedo shisoda chibda kedo shedibgi teka tammadu bomshodi kedo shedi bemisolu tiyuji masumidi imle kedo shedi bemi mitembese ime. Ngachigi nalu nipchika dewa taptapsa debe tawdalu de kedo jimatani gi de ani thakhaluya de donglin bomchi jeisi shuni dan bodo ngachi kedo shichugi de labo daluya dinalu de tho bombera debe jeisi shuni Taro kogi lamina hemal dauge gi nanki michenga gi turugi tenlo kedo shede bewa onse ime. Inru ge khamna tizum gi sondildi machobe. Tida chiga sowe lenkagi gelchi sowe tukdi suda chika nyamdel bede kedo sonigi shapto gotu nilu tawe kangradu. Janda nesul gitenlo tridiki gi nyejidi pubagi pyoi. Gelyong kedin rignate awagi gakhamna chuna demi dunkar bubki ri sabni ngezin beno. Bub dinib dia gelzin thorim lobdagi nyewb ron chunale ngezin beyebe eme. Te dezumgi bub ngezin bemidigi gakhamnalu nakchelgi kedin netang lejim yebi datem eme. Nahi chidanga bina gelyong kedin rignate wana le chuki gelsen da pinchonam gelgi dunkar bubgi ri nibdi ngezin benu. Bub nibdi ya chenri da tiuda tricola tashida arhaya benji se labdo yepeme. Te tricola tashi semi bubdi dulu gelyong sokcha thokyu legul da kedin nyamsung benina genkhur bombe badi chajumi khewang tashi angzum doji lushi jadi tanu toru mogi gelyong kedin rignate we lerim dochinda dari konur lekhungi dochin be chajuwi kan yopeme Di zumbe araya benji semi bubdi dasho peljur je doji gi gakhabna thakur da kedin nyamsung benina japjur na yemelu gitu shuni denlu tanu Te dari bub nibdi ngizin bewishu gakhabna tricola semi dunkar bubki ri nga da araya semi bubki ri ni yebeme. New species discovery in Gakhabnalu dizumgi sokcha bub ngizin yumidi nakselgi kedin netangda kedin rimlutsu lejum yobi dachin I dizumbe chu hin sasada ta tete yob mebgi tatum I.
water quality and Kelyong ke din rigna tewagi sokcha gi peche mache badudi takchi subedi sokcha su sap enamena tadu yopeme. after discovering the Sokcha sap su ngezin bewishu digikole nedeb nalu tigo tele nedeb nalu timisu gelchi nale charjib bemisu gi ewachidi ngelen bewishu nedeb di petin bewigale sokcha su sap inamena ewachesu that the species are new to Te dulu dunkar bubgi thokyo da shemi sokcha gi thokyo lagil su chilo nik tong chuni legu chu yopta dari ka khabna dunkar bubgi ri chikja khechi ni yopeme chanda ni chugi denlu devika pradhan gi dulin be min chudi namgi dimgi ni juphiu I The international charge gi lerim di pitsau da chika lerim zimi garalu ka de che se shuge